Objekat. Dopunite rečenice tako što ćete dopuniti radnje. Ana je zagrlila. Razmislite šta bi se to moglo da bude. Koga? Koga juri mačka? Slavko je probudio. Koga je pozvala mama? Postavljajući pitanje koga, dopunite rečenice i date radnje, odnosno glagole. Odgovori mogu biti različiti, pa evo na primjer Ana je zagrlila baku, Miša juri mačka, Slavko je probudio brata, tatu je pozvala mama. A u sljedećem primjeru imate zadatak da dopunite rečenice tako što ćete dopuniti radnju mame. Mama kuva, mama sprema, mama pegla, mama pere i čisti, mama sluša. Postavljajući pitanje šta, dopunite rečenice i date radnje, odnosno glagole. Također i ovdje ima mnoštvo odgovora, ali neki od njih mogu biti. Mama kuva kafu. Šta kuva? Kafu. Mama sprema. Šta sprema? Zimnicu, na primjer. Mama pegla, na primjer, haljinu. Mama pere sudove i čisti kuhinju. Mama sluša muziku. Upravo na ovaj način ste otkrili jednu novu službu reči koje mogu da imaju u rečenici, a to je objekat. Objekat je član rečenice koji označava predmet radnje i dopunjuje značenje glagola i same rečenice. Kazuje na kome ili na čemu se vrši glagolska radnja. A pitanja koja postavljamo tokom analize rečenice za prepoznavanje objekta su koga za bića ili šta za sve ostalo. U rečenici ga obeležavamo po dogovoru velikim štampanim slovom O. I evo još jednog primjera. Šta radi dečak? Možemo zaključiti dečak zaliva. Dečak, to je imenica u službi subjekta. Zaliva, to je glagol u službi predikata. A na osnovu slike možemo da dopunimo radnju ovog dečaka. Dečak zaliva cveće. Koga ili šta zaliva dečak? Cveće. Dakle, cveće ima službu objekta. Cveće je kao vrsta reči imenica, a služba reči u ovoj rečenici jeste objekat. Evo još nekih primjera. Rečenica glasi: slon ima velike uši. Vršilac radnje je slon, subjekat, ima, to je glagol, predikat, a šta to on ima? Velike uši. Velike uši su grupa reči koje se nalaze u službi objekta. Također imamo još nekoliko primjera za objekat kada ga čini grupa reči. Na primjer,
Zorica jede sladoled od vanile i jagode. Zorica je subjekat, jede je predikat, a šta ona to jede? Sladoled od vanile i jagode. Sve ove reči čine grupu reči koje se nalaze u službi objekta. I još jedan primjer. Pas jede hranu za kućne ljubimce. Pas je subjekat, jede predikat, a šta on to jede? Hranu za kućne ljubimce. Sve ove reči, to je grupa reči, imaju službu objekta. Dakle, u službi objekta može biti reč ili grupa reči u rečenici. Evo još nekih rečenica. Jovana piše pesme, bajke i basne. Jovana, vršilac radnje, dakle subjekat, piše, radnja, dakle predikat, pesme, bajke, basne. Kao što uočavate, šta piše? Sve ove reči, pesme, bajke i basne, su u službi objekta. Dakle, ova rečenica ima čak 3 objekta. Evo još nekoliko primjera kada imamo u rečenici više objekata. Srđan čeka Peru i Jovana. Srđan je subjekat, čeka predikat, a koga? Koga čeka? Peru i Jovana. Dakle, imamo 2 objekta. I u rečenici baka je nabrala jagode, višnje i trešnje. Baka je subjekat, je nabrala predikat, a jagode, višnje i trešnje predstavljaju objekat. Kao što uočavate, u rečenici može biti više objekata. I na kraju evo jednog zadatka da odredite u datim rečenicama vrstu i službu reči. A date su sljedeće rečenice. Pekar mesi hleb, sir je pojeo miš, on je pročitao celu knjigu. Razmislite, verujem da vam i nije težak tako ovaj zadatak. Pa da krenemo. U prvoj rečenici reč pekar, to je imenica u službi subjekta. Mesi, glagol u službi predikata. Hleb, imenica u službi objekta. Sir je pojeo miš, sir je imenica u službi objekta, je pojeo glagol u službi predikata. Miš, imenica u službi subjekta. I posljednja rečenica. On je pročitao celu knjigu. On, zamjenica u službi subjekta, je pročitao glagol u službi predikata i na kraju celu knjigu, to je grupa reči, u službi objekta. I na kraju želim vam srećan rad.